PWD or local SDU by Salinai, Sibinian Salinkato, Amboka Suba Manimble. I'm Bagay, the CM Sars, no Hambay, Bonnie team, Dot of Panama Hambay. No. Belakya Hambai, media ni bising te naitongnai amsani joto lukorno khakaham lokhi puja ni puilawak hamjak maya faru ang sung tini Uttar Bormura ADC village ni Uttar Bormura kami lama thangmani parawo sung phaijak lama naine ni bagoi tirpa haste kuplangoi no joto no saimakha je thangnaibo nini flood mani nini disaster mani boni bangoi joto amsayo no lama rok haya angkha nog rok hamya angkha oma haikene chini oro Uttar Bormura ADC village ni Uttar Bormura amsayo bu landslide dog ngoi tabo o kami ni borok rok boroni totally communication gap ngoi thangkha amsai ni parani lukurok barbar no sakha ano phone khai salsasuk phai visit khai phedi hunoi hai hunoi no tini o jora kaham mamani bagoi chung tini phaikha tini puja lokhi puja jora ophano chung phalaijak ani loge phaijak chini block committee ni president Subodh Kumar Jomatia subjonal ni chairman Chandrodoi Jomatia tei bchini o amsai ni leaders tongo Uttam Kolai Amrit Kolai tei bu Kartik Molsam tongo borono teiwini chung tini oro jaga phailaikha chung oro phaiwi nukha agirok bu kok duk bai salaijak mobile bai kok salaijak je oroni amsai ni main income source sengke oroni bolongni moi kuthung hogni moi kuthung kilawo tlangoi phalai income khainani pheba prai 2 mas rongoi boroni income totally bondong paikha hai hnei borok barbar no sakha daiti lama khairodi hnoi ang bahai no personally chief minister no bu chithi rokha nini chief engineer no bu chithi rokha oroni executive engineer chini Udaipur division ni aro bu chung chithi rokha oma haike roi tabok partly koekta hengke ngui thangnai pheba o lama hengke especially omo karjagui tongkho hani bangui no tini especially bskango mokol bai naiwi no tei waisa hai no hai chithi suinai malai kok salainai chief minister angthung chief engineer angthung chini executive engineer angthung bono hai no hai oro visit khai thangmani yagulo tini letter suiwi hai no hai office khulokha hengke letter rofinai hai hnei tini o jaga phaijak sudu lama oro haya ngoi lama chimi cholaphera makhaya haya income source bondong thangkha oronibo electricity blai haya angkha nini tui ni byabostha tabok tui bu snawi maya tani hengke lama korei tui snanai rok bu phaimaya totally omo communication gap ni bangai pura isolate ngoi thangkha o loko o kamini lokorok joto no tabok blai deprive ongjak blai mane boroni jongjalo kalaijak hani bangai lokorokni ngoi ang kok sanai hnei no tini o jaga phaisok phaijak sir norok ni omo hai tin do hojagri din non ke tamo suti kre ekdom public ni bagai blai hambai sungmani bagoi omo hai question sung tini joto no tongthlaibani jora holiday lokhi puja tongthlaibani jola phiaba o kamini amchaini lukurok baike tongthlai mane ba boroni kono income source kre lama communication kre tini hati khainani pojonto borok thangoi maya thangnani bagoi lama hamya plus boroni income se kre baike boroni nawatini puja khaine omosi blai somoisa boroni income source totally kre ingkha ge o jorao sung lukurokni ngoi holiday phane angthung Hojagri sal phane angthung chung o jorao Achuk Tongya hnei chini block committee soho chini YTF leader chini Subhash Podo Songbu sok phaijak borno bu sahakha tei bu chini YTF ni leader tongo president bu tongo Naresh Jomatia oma haike chung phaiwi or jaga tini holiday phangthung borok bai kamini amsaini jongjalno kisa thangwi nailainai phaidi hnei tini chung phailai
bro o jungjalni yakni kaknani bagai busugro ni bisingo bro bomhai asa khai omo tabo kaham ke busuk jorani bisin painai saime khotani ke partly to ngoi thanai tini bo ang SDO engineer by kok salaija nini DWS ni borokno bo kok salaija officer or ni executive engineer udaipur ni bo bai kok salaija nge DM no bo call khaimeni boni oro line haya tini holiday ni bangai hoito boroni besto tongna nge borokno sajak daiti oro jaga samung khaidi hnai partly hinke ngoi thanai borok assurance rokha ani letter bo borok reply rokha chief engineer ni hoite bo borok reply rokha je omo partly ngoi thanai teibaglai ni tamo senai toirupani simi Darjeeling thangmani ngoi thangnai nge Darjeeling ni o lama bkhagni simi yang teibaglai kolai phaimani lama omo partly ngoi thangnai immediate ne tabok samung senjaknai hai hnai bo sakha tini nang visit khaiman bisingo o je route ni under o busuk damage bomhai nukha omo to black one ama sungsa oro totally lama kagjak landslide ngoi pura lama khagnei omo hairokhe kagoi thangkha black kirma sungsa omo snana ni bagoi onek time nangnai jodi proper samung khaipano kisa time nangnai oro jaga sung official staff engineer rokno sung pressure maranai lokoni ngoi o amchani ngoi jotno sung daiti samung khairona ni bagoi chatioknai hne ne sung o jaga tini joto mokol bai thangnai thanglaijak chini block committee hoite chini pura party ni borok rok jotno tabo omoni bangai kok sanai pressure nai samung khainai hne ne tini o jaga phailaijak obo addition government addition fund by khaiman thotok do na state ni phasing do naharna nangno bomhai nuk omo totally state ni lama omo PWD ni lama omo addition fund by khainai hi homphase khaimeya ek number dui number addition to asuk fund kore tabo tambo senai disaster ni fund by no omo khaijangnai kok salaikha nge omo busuk daiti dorma omo sisung masa tioknai borok khainai hi homphano office o onek mane boroni bo processing ni time nango ba sajai hengke khagai ekhe phatongo hani bangai amsaini joto lokuro ngoi chung ngoi chini leader ro ngoi barbar ne kok sani nangnai je omono daiti khaidi hnoi nge omono chatioi ne chung o jaga tini phayo nang do amsaini no kaisa bo oko CM bo joto tirparan oroni je o area ni bakma constituency ni MLO botong bo ba khan kono communication ro khai ka orudrom be bo bai communication road ni bepari kok salajaya tei joda purpose roksing chung prai somoi kok salayo je amsaini jung jalang tongmar no bahike daiti samung khailaimane om hairo prai somoi no kok salayo apane especially o lama no tei ang bo bai kok salajaya kho visit lati khaigana bo kono bonole ang saimalia bo visit khaikha de khaya de ang bo tabok no first time phaime o der mas ni pore onek time nangui thangkha pheba jefro time mau afro no phaikha tini holiday phan chung phainai hnoi no phailaikha je manchak daiti dorona ni bagoi ang kok salainai higher authority ni thani omoni bagoi ni tini o jaga phai amoni bagoi to belekhano khatong thoka aron suti chini kormachari thike suru khayoi jotono suti na singi tong kisa besto ni bisingo mang tongoi tongo nogro kono jorari meya eke kisa to borongmani so kisa lenglana banang ble abno ti sutin dinasi amai ke tongya ji phaigyang ka to belai ka hamkha sing hamai maru sini ani torop theke tai sini kamyang chini torop theke bele khapur kata khatong thokata ke karibo amsaini MLA ba omahai tiro visit khai chini yang tibak lai jora to borok phaika MLA ang yang sokwe dedok thik ang saimali haipano oro chini o para hapmani omo hke block ni route ko sikede o chung tabok basai tongmani mo block ni under ni route o ayang lailak bakhak thangmani abakha PWD ni no ya phaljak gomkha block song nai tongkota hke PWD route ko bonai thangka ang khanamani ang nu malai liya bo haipano khana kata haipano chini yang o block ni route omkha bo hapaya ko hke ang omono tuyoi ang video no jeng oro je plat ongmani lama sini lama kaki thangmani yagulo wai thamsang rugi mabalkha horo wai ni salwaisa ge protekta rugi balbrum ang video sagai nargai ang sini video sarna ang post khairu ge bosawo kisana singdia na process bunango plus aro 2000 thangai tabo haluna hangkai ha kepeko samung khaimia dojar ane kisa nangana nasini please ane bo ano nakar sane rok bano ogo ano tax rok khayuta gamti hayrok ngi tong ka nasingi tong angbo taw to wari thaka angan hung tong kok nga abono
थासिं सिनि CM सार साका जे जों अर जुगाजुग व्यवस्था करिनि बागै मानै खनै फालै मालिया इनकाम खाइमालिया बेलाय कुबै कारण लांमानो लामानो लांमाब्ले लामा करिखे डेभलपमेन्ट बियांति फैनाबा हेदा जों लामा सि पैला डेभलपमेन्टनि पैला याफांके लामा बायसि नों इट लांनाय लामा बायसि नों मेसिन लांनाय लामा बायसि नों सिमेन्ट लांनाय लामा बायसि नों मानैत लांनाय लामा बायसि नों रुगित लांनाय हेया देबा गे अन्यान्य बेनिफिसियारिनि मानथाय सक्थायनि सोलाय बेनिफिसियारिनि बागान सागाननि मानै खनै मानथाय सक्थायनि सोलाय डेभलपमेन्टनि पैला याफांके लामा मनि बागै आं कयना मुसुगु मेडियानि बिसिंथै जत नायनाय रग जतनो मनो किसा जोंनो सापर्ट खायनो नोंबाय थं ताई स्टेट गभर्नमेन्ट ताई सिनि एरियानि सिनि MLA ताई सिनि एरियानि BDO संरक जतनो किसा खानांगै जोंनो सुबय दादि खायरि बेलाय जों उपकार नायसिनि दाउना सुबाना बागै एडिशनल CM खुद नि गान्दारनो बासाजाक बुमहाय बुसकाङो अबनो ओ जे डेमिस ननि जे जोंजाल तांजारंनो नायना बागैनो बफायखया बुमहाय आसा खायब्रनो बखाखतै ना आसा तो दङ होनपानो म कायसा जानिजार वाकनि जानिजार सामनि कायसा प्रसेस दङबा इंगा बतो साइन पाइखा थासिङो प्रेस बनो बतो साइन पाइखा सिनि एडिसो फान गरे आं तो फान आं म चेष्टा खायनाय आं CM बाय सालाय दङ आं चिफ इन्जिनियार बाय सालाय दङ कम्युनिकेशन बिसिंथै आं DM बायबो सालायनाय जेखेपानो म खायरिनाय बतो जों सुबा मानि रां बायसिमि सुबाया माइ बायसिमि सुबाया बुद्धि बाय सुबा मानि आबताय कतर कक बाय सुबा मानि दा बुद्धि रिवै सुबा मानि आबताय कतर इंके दिनि CM फाइ जोंनो साफायका ब रां खक्सा बुसंनो रिफेमि हायपानो ब बुद्धि बाय तो जोंनो सुबाय दंबले हायता आमते हायता को मको ब ताबो CM बाय सालायनाय PWD नि मिनिस्टार बाय सालायनाय इंके PWD और लोकल SDO बाय सालायनाय चिफ इन्जिनियार बाय सालायनाय इंके तो अब कायसा सुबा मानि बले आंनि बागै दिनै CM सार नंगौ हामबाय ताय बनि टीम जत फाइनाल हामबाय नंगौ मेडिया नंगौ बेलाय हामबाय